Бүгінлерге манехилегер сылына айытылар урок педагогической феноменден научная практическая конференция болла. Манна опсая үсістен тақса учуталқытынна Мария Иванова салгыр. Быйылгы конференция аммаға методический сулус повестке әбіті әтті 15 сылғаранынан улахан быстапқа тұрда. Быстапқа улус осколалара бәлерін методический үлелерін көрдірділер. Амманай бихим республиканская экспериментальная площадка бол пудутантан сағалан қадақ сайдан бүгін детсе қадақ сайдан тұрғар тие көрдіребіт. Болгур ортос колатын сахатылгар учтала Сахаяна Кажурова ол кырат дагыттан төрөбүт төлбөтүн жонун биле ытыкты итер үле салатын быгытынан келлерен дойдум жонадин бір егін быстапка орбут. Бу билинги ирде билге бу духовно-нравственное развитие и воспитание ден ФГО самый улахан ирде билгер биге эппеттир кайыска үле кайыска тадиханы бит. Маны тахынан быйылгы конференцияга уркусалларга методический сулуспага бирок управлениятыгар үлләбит бедрәннер келен кыттыынылдылар. Бу бейантет сыл үлелик биттен үксүн образование үлеләтим onun этияпын нада бу уштал методический өтүнөн күстәк боллагына олата кене үйренәшелерге билини берере, итини тердере күстәк, оны көҗүстәк болар. Бу конференция учталлар үлелерин түмен көрдөрөр бир улхан тирәһин болар. Манна учталлар бәйбәләрен кытта опыт атыстаган үйрәти саңа анималарын баһылыйлар. Мария Иванова, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.